Lorondiak maluk sira nebe nam karya Timor Larantomak hamutu ko haus santira de zus ia programa editorial. Edição Estel Oin publica notícia Oin, mas que a situação no estado de emergência Estel atende na fatin leitores no cliente sira, hahusi página da uluk to página ikus. Ato tene cliente liutan, mas acompanha muito diálogo, o editor jornal Estel Michael Malimau. Lorondiak. Editor bel informatok em geral, publicação da huluk to página ikus. Dia. Lorondiak maluk sira. Ohin loron sesta dia oitu. Fulan Mayu tinan rihun ruan ulu. Lihusi programa idane hau hakarat explica kelanjutan konaba informasaun ka noticia nebe STL publica iha jurnal STL edisan ohinian. STL nebe publica ohin pagina walu dei. Nebe iha pagina ami publica noticia importante, noticia iha railaran, nebe importante tebes, noticia sirane sei mayoria konaba COVID-19 no ikus-ikusne musutan konflik politika, impasse politika nebe ihamos noticia konaba politika. Iha pagina STL ohin loron publica noticia importante nen. Idamak asanamis koalia konaba subsidi frontline la justu. Depois idamak noticia o título oknum tiru isak tama prijaun. Ia noticia seluk mos hakerek konaba iha dipukul dare implementa estado emergencia ne se ia pagina Iamos noticia konaba desconfia Timor Oan mate tambah afetado COVID-19 iha estrangeiro. Desconfiamos emanain hitu positivo. Noticia selutan se iha pagina Partido Democrático husu itanya liderança sira atau halo dialogo. Depois noticia idetan konaba governo preocupa cadeira duque povo. Ia pagina segundo noticia se konaba acidente. Nebe acontece iha railaran iha fulan abril tinan rihun dua nulu. Pagina terceiro ne public nakonu ho publicidade. Pagina quarto mo sei nakonu ho publicidade ne informação konaba COVID-19. Informação nebe serviço hamutu husi WHO ho Estados Unidos USAID. Iha pagina 5 iha neba ko rubrika opinion. Nebe opinion ida konaba fulan março nebe amu ida makaker kia neba pagina 6 sei nakonu ho aminya publicidade no pagina hitu continuação notícia sira ho se pagina pagina 8 rubrika profile ho naran atividade nebe ohin loron ami publika ami produs jurnal STL ho pagina waludet maknedit. Dia editor, tamasa o ini página STL a fokus liu ba ho tópico idane tabo chira foti agora de down. Dia. Iha pagina tópico ida importante tebes nebe aminya kola maluk sira editor sira foti saya hansa noticia nebe headline news iha STL edisan ohin lornian. Ho titulu ida Presidente Partido Democrática Senhor
Asanami, Mariano Asanami, konia ko ale konava subsidio frontline la justo. Itahuto hatene katak. Bain hira mosu moras pandemia COVID-19 iha itanya railaran. Itanya gubernur sira keria inseson ida yaneba depois atau combate surtu COVID-19 iha per online emanebe serviço hamutuk hodi combate moras idane sira nebe hanesan iha lina oin atau combate moras idane siramat hansa itenya PNTL sira EPTL sira jurnalisa sira saude profesional sira nebe sira fo sira ne contribution makas hodi combate moras pandemia COVID-19 nebe apeta iha itanya nasaun idane hosiranya sila bisu makas ohin loron ita hare realidade sira nebe moras minus ona hela date sira nain hat mak se iha isolamento iha fatin isolamento balo se iha fatin karantina maibe tambah sira ne sila bisu makas lorong baloron sira nebe moras sira nebe hela iha ka karantina minus bebek ita espera kata iha fulan ida ninelaran sira bele diak hanesang bye-bye. Tamane mak ami po maluk sira editorial foti noticia dene hansan noticia importante iha STL ohin loronian. Iha pagina segundo maluk editor sira mos foti noticia ida importante konaba acidente nebe acontece iha Timor Laran Tomak iha bulan April tinan riun rua ruanulunya larang iha neba itanya komandante General PNTL komisario polisia Sinor Faustino da Costa HTT kazu nebe acontece iha bulan April nyalaran hamutuk 50 resinhat ima ida mate mais ou menos ida nemak how bela explica ia noticia oin loron nebe publica ia STL edição sexta loron walu bulan Mayu tinan rihun luar ranulu iha rubrika iha pagina 5 maluk editor sira foti kestaun konaba dialogo dia tamasa ita bo sira ho editor sira ho di foti liu fokus liu konaba assunto dialogo dia maluk sira ita hatu hatene katak iha tinan tolunya laran itanya povu Timor Leste moris iha situasan krizi politika krizi politikane sema kriya ne itanya na ulun sira nebe ukun na sira tinan toluona sira ukun itanya nasaune maibe krizi politika impasi politika lau nafatin to agora ida nemak po impactu ba itanya pubu iya Timor Laran Tomak sira muris terustan pior liutan ohin loron musutan COVID-19 tamane situasan ruane mak apeta itanya pobu ia Timor Leste imprenta ia siranya moris ohin loronnya tambah saja ita tengki poti dialogo ko maluk editor sira tengki poti dialogo idane sai questão importante ia ohin lorone dialogo importante ba itahoto bain hira musuh problema konaba politika konaba ekonomia railaran konaba oin problema oin
atu hakotu problemane ita hotu tenki dialogo. Itanya na inolon sira ema hotu jurnalista lorong hakerek hapo hanoin po opinion oin sa itanya na inolon sira bele hasor malu bele komunikasi malu bele dialogo hodi hakotu impase politik nebe lao oin lorong iha itanya rain hodi itanya povu terus bebek tamane mak editorial oin lorongnya STL Foti konaba dialogo ita espera katak iha semana idanya laran iha fulan idanya laran itanya na inolon sira bele ho ulun malirin bele hasru malu bele komunikasi malu hodi koalia impase politikne bele hakotu para itanya nasaune lao avanzado ba oin itana pobu la bele terustan ba bebe mais ou menos idane mak questão nebe ohin maluk editor sira Foti ia edição STL ohin loronian. Maluk sira idane mak dadalia iha programa editorial STL TV ba ohin loronian ho editor Mikael Marimau. Ita se sur malfal edição tu mai ho tópico nebela nesan. Hau Santina de Jesus, hamutu ko equipa nebe serviço la tua brigada. Hau Santina de Jesus, hamutu ko equipa nebe serviço la tua halalu a tua brigada e adeus.